Kaseng kilong kami umprok pedeng shnong kalapan pau ya kajing sngongu yu MLA bat MDC barim jong kanongkrem constituency uba lambor marnyang ubalapin yo ya ka office dari kamban pentelun yi kikam jong kani kaseng uba lambor marnyang ulapli pa pa ya kani ka office dari kam ha kajing sakilang kinong kit kam bagi dekat kani kaseng ya kani ka ying office lashna na ka scheme chief minister social development fund ha kajing lut kabalakan jo syaka arlak lai hajar tingka uba wanchen nong spung rang ba shnong umprok pelun ula don lang hakani kesngi ha kajingkren hakani kesngi uba lambor ula penpau kajingkmen ban pli pat ba ekani ka office bat ula banjur da ka boong ngan kham kemen palat lada kani ka office ka tre kampura na ka benta ka bha kemiat jong ka shnong hi barok kawai yin ka office tre kam jong ka siang long kemen na po ka shnong dengan nadir bro ba nang bang krian itu si ketian ada ketian yang tinggal kemudian ada kerja dokumen berkerau ya kerja kot kerja usia ki setengah kemen apa kerja dokter ya kapan pila ai bertanya berkerian kalau kerja dokumen harus bertanya kapan ayok ya kapan nation lang bagi apa kerja dokter kerja hei hoi 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 kim hoi kim hoi kim Ipiang burom ya pi hakas nong ba ye chongi bakle menta kasmi ya office ba ai ma pi office ba ai ma pi balam bor ba ye chongi barong ya snuhun ba pi ai da ka jinsun hoi 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 kiu hoi kiu Kasnong ba ye chongi kapit bokit yang ye pi bapen hagi saprang ya tikam kidwa pisrang kacing sungu ye pi kumba pau menta kasmi imla gasil kuliang tu blai unang kenbiang Kanong kasi kabansa jikin mau hanga jinom na jinom ngiding setiap banyo Yunus Niam Tumay Magwa Banong Hari Kapur Ngatak Darsing Kamian Mangayo Yang Banta Nagalay Kisaka An Ay Kublay Kerpang Nakda Jongkay Ya Yunus Niam Tumay Usniam Banong Usniam Jongka Jingkaku Banta Jongkay Baro Usniam Banong Ubanwanra Ya Kajing Pendap Ya Kiyan Dasyam Bapina Pagkasyan Kikon Kitay Panlat nakapang kasikam. Ngam jukulat banduay ng ikuhak hari kapuan. Syuam setiap pangani na iyang bat syuam panganti. Ikantiin ka mga siyong atray risumar yakaway pakoy kitumi ang kabadan hapo kanay konsi bagi janga. Butray unda unsumar unpalat yakijingya ibabuan. Kahon kamansim bagat ni na iyang nakasikumian Nati menit terusuk. Dari magata hari kapor. So ban ang biang hiprei barolang. Makadai kadai kajinya talai danai baro kadai kajinya trelang kajungi. Lada pay pimpen semua siya ngangan pip kumno bapitan kam banyo yung office. Dari lamba jong kajing pensmo kajong pay. Siya ngangan pensmo pat sigbatan hakapor. Kumta palong bayit hakanay kapor. Masuk menang kublai sibon nam tajung hei bara. Kiseng sanlad belano senyang kublai sejarang wak. Amba pino senyang nam ta kiseng nong kumehne ngaso mapi senyang nam tajung. Ako pile nam ta kiseng nong kumeh ngaso pile nam tajung. Ikeman skam ba kong kikon sanlad jong kadong jong kanay kadong prensnong. Indang yay talun Gandai, yay dan bentalang rohei, akanono klimat kapamapay bentangkam. Niya tulun lang ringkat. Ya kabala nganong ngala, ya kabangam sukat po anong tumam. Bentangkam ya kata, anong lapan penukod yu. Unyay niya ang kanji jang jingit, nabanta hapriyang jama batsungkay. Patay na magkata kanay kapor, pisa mga ay bakayan kanay gayiyan.
Ketau kalong ba kamen siam jonga katang riam ni kata sini berapa piwan canga among bang masyu hengai ngau tong pisang benuat ikilat tentei kumno ban pedulong ia kata jing anglo ke jongpai te kumtang so bang ni snei kalong snei ke sa jikan mau hapriang jonga hapriang jongpai hapriang jong kinong yakit yaba yakisnong katau Apel pau ring po di padok bagi jonga dalang hangne jadi jing ai khule ke bokerpang bat kumju na so ban pen pau ke jing ai mun siam jongpai to ki sur tutuat dunia dalong sisia keng ba ko penhon bat ko ba ayon siem nang banta jonga simiat ko dei sibon ki pelok to ie jonga ki haparet ya to ga jing sia ki jongpai ban pen sutnal ban pen jat hai ban pen steng ye jing mot jeng berhat ublei dendam rekat ya ko ba pinang la susu ban pen ei ki sak ki talan ya ko ba ublei lo ai hai